Politisha. Uyora muri yana ugambe kigambo kimwe cyo mugatwa. Urukaje urabe urutare. Mzee. Ukaje. Ora kuntaka. Ubaje kumushanda. Ana mirembe tinkwenda kumanyirana n'umwana w'umuzo abana bica binzire iwo tokabazire kandi tokumanya yabo rubazara Ninko bazara nikusiteni no kubazara ryari nyo nabaziri wo tokatekeye maze kubazara ndira mutoche chiro birolika twara mazima gahanga tware chanje kubazira mwana wacu nabona abana baboshe bakabire ntibacirya bakabire ntibareba ngo yoreka Ngamarali okure kushaka kumanyira. Otaka kumanyira so bana bimwe wahura tibana Mwenye maroga unyama ndogomsema andonyimoroga amusuko mchene abyata sasiro zangu nakusenda na nakuzia bora muchoma yo muwoseho rigaya mukwate ndubada achakuti mukwate bate na torumba nikagira ngwe Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu chitibwa change Yesu chitibwa change abera wonga tewali aliwo Yesu chitibwa change Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu dagala lyange Yesu dagala lyange abera wonge dagala lilemwa Yesu dagala lyangeze Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu musumba wange Yesu musumba wange abera wonga tewali aliwo Yesu musumba wange Yesu mukwano gwange Yesu nari bafesi yawe yabasi kandi kana setu mtukunda bajeni so mutwara kuja musya tumukunda mwe twanshaho bugarike no kuri murundi nijagara ko mama so tete nikunda bajeni mbona nyinshi so twanshaho uzo kujagara ka ubundi murundi kuka
kare najya nkata kandi watshangaha uba njatugena ku mushinje office de nishinje so tugena twaganira aka pasta sabuni bakaguze Nga na kugira ngo nyowe mwene ka pasta histoire hate ni dega kushabati nyowe na kugira ngo munyese hati ni ikiriza chukure chamani go wagusiye imwe chukuru munyese gamutandike ni wagwisiye ya hasafa atereka pasta Edison yasemera n'ucu niza kubanza ngeze bose ndike y'abantu banje kubarare mwe nyo kwine niza kwebakoranye hate curanya petika mubwira ahabo kuba ragwise cyakeye yangiye ya pasta histoire bito wabashimanje kumwe ko pasta histoire hati ninyende gukora isuku egise totafayo nta mfazi ruho mukoreka burijo setiriza uzakaronke konka shinde ndagamba nyo kandi yagoira kandi yo ningendo mission zanjye nini Checho. Kari. Okay, wewe bare. Abatereka wako. Kari. ugendeje bandi Kongaganye sigete bile bintu biyitu ngo kutubenta twazana nuko kuberagera bite. niko ko biragende Akantu kakaba mu akantu kaba simpati. kivuga kireba aho yeshi ikintu kiza Ate kinareba. Iki kirabenshi wakiti. Kiri tutahira amahanga. Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange murebe kabisa inyuma aho gutebe tutugwire abantu benshi batera kwisha babura kugira ki aho kushitama konkecha mani ngo kimanye ngo Ruhanga hamwe in the name of Jesus. Hallelujah. So muri abantu bamara mwizo nyaka bakatuika party okutu atikozire sande mukama baherezo sha ababaze kushoroza ahizoba Eliasabisi yawire bitu kandi tukashoroze bitwaro mukaga neko bibiri tujejara nazo yanyerekere mukama kurezo mutisha turejara mukama udasimwe mubatere imbere zamani mukama naje kubimusha bagabiri n'abatubure babantu bamani babona ko muri yayi kamuru kuhereza ya antebe mutari mutebe kuhereza bitu kandi bizoba tukumizemo nanongo okuhayo omujya mukama abo butebe nitwende butebe makumi yangahi atano obutebe atano n'abagezi bitu babona kushitama abakwisha twakwesera n'ibemberera so orukutagera isoma ni mahereza yakatebe yemerera amaguru gawe otugambire otuhakatebe ningashi ekyo kwenda kwayo omuzina ya Yesu mukama abahereza mutsama bane muhayo yes obutebe bubiri mukama abahereza mutsa umutere neza man Jesus hallelujah mukama hinaba ikize niza kuhereza umutwaro mukama ko mutsa weba runonga yewe wishemwe amina amazina ndiye manze kwigambwa nanye nisemerwa kuhereza yo mu kanisa ya Ruhanga haleluya niza kuhereza ubutebe butano asande haleluya yesu kanisa man oh Jesus inaitwa tuza owi stand there kubasa kwemereza haba hariyo nisha yemereza mukono tumurebe wishemwe amina mitwale tano mukama bumuji amina oh mukama kweza mucha mumutegalo Jesus Ainamani Ainamani legalo sana mukama so nidra bawayo abalirisho amina mukama bahumugisha tikwenda kweza munonga ashoga yesete kokani basima munonga abomure bogobure nimokora omizina ya Yesu ni isima Ruhanga oturabizo mu tarozone twijene turabambe byabireho ni maboro kurabe hanga ni mukaguba abandi bakagenda gokimu magumaho entarozone tuzagushimira mu izina ya Yesu omana wa Ruhanga ariyo nijo bose satwakira mukama akwiriza mugisha
ndetse n'urwenda rugamba n'agasindaro mukama perezida umugisha ubuzima rya Yesu Kristo uwo Nazareti webare mukama kumisha amazina gawe nyabo nganyeta kwini ingoro mtaho no muntu bwegizire mundu bisya. Haleluya. Twakira mutenyi mukama kama isoba abantu nibakiyongera kurokoka wenu naisha mwanya ogu gorozo gutema ingumanya asigara yo kwinga. Amina. Mukama piro mugisha obutebe twabufuza ku rugari 50 atatukize obutebe kabo 50 bwonka lero tukahembera kuombeka kwetu negashi obutebe abishiro bakabona kushita obutebe bwana nawo batera urucha obisho mali dokati wanya uli bakwetoha ni bamweta kwi abali bata kwi kelele pile ngeleza ba Nida. No, kora mali wachi. Ine hardware ya kutauni. Wene hardware ya kutauni. Wale kwa chile. Wow! Ejerizo. Niyo kanisa ya. Amina. Wewe kwenda tena. Wewe kwenda kama. Oh! God bless you so much. In the name of Jesus, Christ of Nazareth. Hallelujah. Ingaleza pino mwisine ya Yesu. Ayesamire atikwe kumizamu obubisho ahabizoberi Eliasande kandi service yawa twine kubagambira ebirango mutakaye bakugaragara mu izo service kale ebirango bito ko kutambura service yetu twine niwe tumanye kandi tuhurire nitsoma hano ya burisande kutandika na shahina mpaka shaha munana kutandika rwakasha shahina mpaka shahi 10 ubwo twatwinde kusiba ojo sibe mukama kongera mana n'umugisha uyeze ukweza mu kanisa mutwakire service ya gatano omizina yachi yetwine ngomo kwa yagire bine batahamu mukama kupira umugisha omizina ili amukama Yesu Kristo. Haleluya. Onako boya ikombero by'abanyuma usange burye bitwaro y'abantu murye kuyanja niba mukama abimuse baye mutebatano mwe yikana mwe hebyoma in the mighty name of Jesus. Yeto mukono kwa ino mwanya wibare mukama w'amani mukaba ushoborozi abo batabisha service yeri zoba mukono kwa ugarukeyo nabo kandi mubarinde mu izina rya Yesu gabo tabina mukama kumusha mu izina rya Yesu wibare munonga ashazi nibenda baba musigaromu den nabajenyi nimwe abatayahira musigaro mwanya ugo basebwari naho nimwe mukama naje kubaheza muki. May God bless you so much. Mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu chitibwa change Yesu chitibwa change abera wonga tewali aliwo Yesu chitibwa change Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu dagala lyange Yesu dagala lyange abera wonge dagala liremwa Yesu dagala lyangeze Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu musumba wange Yesu musumba wange abera wonga tewali aliwo
Yesu musumba wange Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange Yesu aberawo nga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Korumu nogenda kakugandire nsicyo kakugandire kanaraganise sente muchachi kana tubazenderiza nkaragisa musente zedrisa beshiyo yimariro muchachi noza gwo muchachi konka noza mutisa kurara muchachi rebe dirisa kwe dirisa ti yaho enje yaho to khirize kujombeka ngonoza kombeka chachi mwese kurara muchachi hariho nato yetari atwaka hirize kuju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 pujuk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 ujupujuk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 uju
Kora ranga siko bagira kujya gansuka banza wambuye. Nyine batoyirete bari mbatimba toyirete reka huye. Ebrisa no rebe njo kweru. Nguyo unuza kora wabaraganise nyonka ntari ngwe ngendo zirondere. Kanze kureba no watoye ko utayari. Wakazi nese tumkemarira muchachi. Chuma ngo muhereza umuchachi. Koro uri muhereza iro kuza kuronda sente zawo wababe no ziragansa nkantari. Aho. Ande vugo atoye kingumanya. Mwana. Wandi. Wache ori mfutizi ngazi ngahi. No, ni boss. Anjo futi ngabiri. Yabari buzima. Ariko baryo wano ndantupima. Katupime konka oguna mukazi yandu kubimwe nande sente. Ngabwo nikwenda boss atajana takureba. Ya mukazi yandu kubimwe nande sente zedi risa. Nanya ninkwenda. Wono nyenda. Mukazi nyota bingambira nanyo wanje munyina cyo mucara buzigwa kahunga. Ngambira umukazi wawe. Wanonda yicimwe nanda kazinga ka sente tata. Boss nanya ndo nketano tinkumanya. Kebiri. Ebiri kanyine maka ebiri kaza kuyamba tinkumanya ntiza ko ntongera ho boss mazime zitagura kahunga ntiza ko ntongera utakafaye no imbere no gireba no manye bibi ya covid-19 ona mazima boss imbere tinungi ni mukazi na wandi kubina ure nande zediza imbere no gireba mbwe nani nkushangu misirize kawaja ngtoine sente zuwaherezo guwazira manye sente zinkwerezo gunezo gukora imirimo ya toilet mbwe ni umunsi yo no orarebera makagatende toilet beshi yo yenda zinga sente za kanise zo kugwa Emitwari 10 tuyo tukora toilet mbwe nabaje kubarije bajazanka yenjwagire ko rukushi mbwe ato kumwana kontara nduguna ntamuhere sente mpingambira atabaje kubarije neza kubatayira kubatayisa mwe gwetagisa konkana mana n'ikintu cyetagisa yorarebera makagatende toilet ni balance ngayi wabinoraganisa kandi yo mbwe ngende yerondere sente zawe sente ukazuraganisa wenga muri kwa wazuraganisa wenko beni wazerondere ate madame tokureba sente ze zibampa nezintimbire toyi kandi ukorwanuze no kutimba toyi bazikuhereza mbwe nuso nabweco mugwemare ibyo ne byanyu sanafu neza kahunga ande kora muri magwanje mwe hatu watanga no kunzu msaba kozi ushaka abakozi bakuvuma binishunga abo ko mushana yanore nguyanaranya deza kahunga mbona tinu leze deza ature bya munanga ndaka ngo mukoza munanga mbere bigambo nke umanyi babintu ziragansi nyo turangambi katari kubimanya hatu wangwa mubugoma kandi nyine budget nakoze budget ya toilet enje nibyo nogire nga tokushima ngo ndi muhereza cyaci ekoro ryo muhereza cyaci gendo so rendere uko okazaganisa ruwenga boss na kandi ninkenda tujya kureba bana kuna nagace kamaze mpice mutawe okazaganisa ruwenga Bueno, ¿quién se ronde? Mtwari kumeje tusakujua ndabanima. Ni vya chachi mwe chachi ojenze wa imaniro mchachi. Bosho ngojizo ofundo moyo mwingi akujui. Hanga kwa kora ini kumukora. Kwara na kora mbweno jindo ukore cyoronde sente zawo akoko nyoti nkanta ari bwa bintu ziraganze. Akatawura kwanye kakatara. Desire. Wanji. Jondo ndakatawura kanje munzo mtauni. Ndebe njende bogowe mwe sente zediriza ngwe sente zediriza shiwa beno zaragansa kandi kanza kuronda sente mutahuni kakunteganisa nyo sakobere bobundi ko rwoza kuragansa kintu cyo mungambere wahurira mcyara nahata ndakangambere igora shiba gambere tumo yariyo nazironda niza kuzireta bwanyi shana mbwe ntuni wo hindikire pasta umurimo nokora mu byo mcyara sente zediriza ese tobanza kombeke yawe deno kaza kuzimbe ya chaki manya mbagira ngo empimbi ko kuza kuye kitokoze muri ishe ya mugenzi wawe no banzo ni hempimbe yawo muya uyu nobusinye muka yawe mbwe nanye kanze ku Burundi uko mtawuni bana mucyara nyona agenda
niza kugeza aho konka umungambire ibintu cyo kumakore ibintu Yesu wemuga Obamasi Esenane Yesu Yesu God bless you so much. Hallelujah. Nijoro kwa abantu abaje musabisi izoberi wabo yo mukenyi tuhoreho mukono tukurebe. Umukenyi amena mukama bahereza mugisha. So twagera katwaje musabisi oguno Burundi. Mwebare ababasa kubaho nitwe. Mwebare abahutse kigambo cya mukama. Mwebare konka na munonga umutima guteka kigambo kinagambira n'injirandi. Ngo Yesu yayigura wiki tinorukuruki. Amina. Kuri mukama yaratari nitu. Izo bantu bashaka mu kushamurya. Kureke kaniseta.
Pastor Shemerire. Sebo. Nanye mumba umanje. Nataka chukui hicho. Okay. Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo. Yesu mukwano gwange Musibire muta abamkurikirize agana amahuriro gitu gashaha ibiri orukugabasyeho bamweta akakwasa amase twaza kubaseho emito yago amakuru agamunigarwa muri Rwanda hari umushije umwe oba kugamba atemagwire mutahiwe yahabwitaka agandi gagamba kugira ngo hari pastor umwe kubatwekiromwa omushiki akamwehakana umwanyuma yo kumwehakana akakwata umwana gwa kamunaga ahamuryango gwa cyaci ntuza kwakira umushaki witu w'amakuru natwasaza doje JSTV natwasaza doku nimbisi hamakuru go mukashishekera izoba agaba cyuze nigendeshoni cyaci gwanyuma bamemba ba cyaci kushanga omwana w'umwerere encuce amuryango gwe kanisa mbene hatkambisiho aha muntu omwe owamushangaho mukasheshe omwana ogwencuce abisiho ebikurataho tugambire cyabaho mukasheshekera izoba Mwene cyabasheri izoba cyanshasha taza kukaha twashanga umwana mboxi umwana muto tuza kushome bwambo tugambira ngo pastor ikatwe kubana wo mushiko kanye tikubasa kucikiriza pastor no weji cyacu wenyine niwo abantu bagamba ko kati kubasa kucikiriza abo ko pastor ni mumanya atuye nahereza byo mu kanisa nibyo byabaho mukasheshekera izoba aha chosen generation cyaci kandi mazuma twineho nabamwe habatakabija kurebe cyabo mu mwanyogu mutwicirize tufuneho muntu omwe atugambireho ebyaba mu mwanyogu ebikwatiye n'ecuce yibashanga mu byango gwe kanisa nyabo orirota gamba noha tugambira cyabaho mwanya wa chosen generation mukasheshekera izoba aho kubanyona ubwenyiziro mu kansomo nanye nandumusya mene byo bikukureba nyewe tinyi no kundu kumanya nyewe kanisa kino janye ngarukamo mwen kirebe kanu ko kubitwire naza kuva mu ndisho bafunaho na chairman kandi mazuma munchize na mubisyeho chairman orirota yogusebo amazina nirakaningamba noha kwa iga nindeba ururimi ndukuteganisa gambo ururimi rwo rukucenga cye munonga ndibanyita twahiga nze chairman w'icyarenje kuko icyaba izoba cyansobera uyu pastor gwe babene mugambaho mugambaho ki amakanisa agandi gabene ngogera ibintu bingi igeza kutugambira nibiha babene bamugambaho ninge birungi ebyakubasa kubamba hano sobo hamobo bingi by'abantu bare potinga ofisi yange kono pastor ayeji ni henda pastor go azetu mukwasa umwana we yamutware eco mugisho murungi na pastor we kanseji yamazire kwikaha reka tumbuze kugendo misho ebikwatine ne boxage ayitwashanga hakanisa yeye yabere mu ncuci pastor Edison Shemerirwe konka hine cyaba kirya hakanisa yaweji mbwenu twendo tutangazeho kake ahabo kuba tukomeye cyo kugendo misho twashanga encuci hakanisa yawa muryanga asheshekera izo no kimanya hoki tinde kikubasagamba kuba tinde kikumanya umushongezi tinde cyo kumanya kikagirebiro hi muri mugabo apo kwa but I'm coming right now ni nayijesha kurjira nakikaha mwanyogu narebe box nareba nibahandikireho ne box gijaha ebyabahandikireho nabyo byaha Nikirango katweke mushiki wabara kumurebera yakurekera umwerere wawe no mwana ngugwa umukazi ogu nuwo unashangaho mukasheshekera izuba yanyorekana ha mwana ogwe nuwo mwana bamukuretera no kimanya we pastor abetele kwate nibyo umwana injira mti iketana zitwire bota tikubasa kuciciriza aho cye kintu cyo mwana ogu wakumujirota
so kana man of God ogomana taine rubani ningira ngo wakore ikintu bayino rubani nindeba abantu mera nimundeba kubini mutekadaho nimbasabo lyo mucamu twire ni muwo munimba hereza nimpe kigamba no homo rimu unda sikoziro no homo rimu akubasa kugaka jangu pastor manya ABCD chairman wanje ngugwa chairman inesho beyobere wampurire waho mu mwanyo oya nabandi murya so ekiti kubasa kuciciriza kureka tinkumanya cyo kurataho yeshaha pastor bamwereza mwana we yangware abo kubatubire twamire none mukanisa munagabwa ntatenda no garuka mumuhereza mwana we n'uwakumanya haramuteka ninjira naza kureportinga umusango siguru chairman riyaha umwana riyaha tikubasa kujya ngo munage umwana bamupereza nyongereta igende na JSTV Zadok na Pastor kuri mugama ya natari nitwe eritwishe turam eritwishe tureba kuzitaro singa mugama tero ribo abarabe singa mugama tero ribo abarabe bari pamute Jesus, secure in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. We come up here to the our service is over. So I think that we shall wait. Minyaga kakashima sister wito gudo murundi owatiro butebe akatereza butebe makumyagahi obutebe makumyana sister twakwakiriye gudo murundi twashemerwa no kureba masima nashemerwa kandi pray yo best mu munonga mukaba kutugita abantu bamani kaba abimeza supermarket ine hardware naba hardware ni bashimwa Leka tumachiri atwakureho wabigambo bice umutinde y'arasama. Hallelujah, hallelujah. Kama kwirizo mucisha munonga mwebale twakureho mukama komuci. Nashemerwa munonga bwo kubareba. Amen. Pastor we bari kuhereza. Nta nyenyenga purire cyangwa gaho najya ngomba kurugerera hangana nye byamborire najya pastor mugabire moto cyane bati boto banesure excuse me repeat kundebere byo gukora lido namazima niga tiga change na ebisumuruzo bibi Mukama weza
ugombe kuba ndi kubasa kumeza mpaka. But I feel well in my heart. Rita, mukama simu. Yanga mbere moto kali mutireba. Ko kati kumenya kuvuga ki? Moto katika jeje. Tingeje motoka. Neza ko na river. Yobastanye hireyo kwete sana moto. Wanji. Aya hireyo. Amashita naganje yona. Ndana obasira. Obona kuburiyo. Mukama barikora. Timwe ndakuzare. Ni buro no kunabe rakatuti. Umutima gwashitabira mu modoka. Ndime kinakoze. Ningena mazenjiri bateho. Ibanegireta. Iji. Timwe no kurengaho. Mumereze mukono gwaye. Biyo mukama yachi akorera. Mukama ngo basiniki. Jere tubakorera bantaba. Bahereze gucisha. Bakuresinye. Bimushi. Tata wangu necho kutangaza nikireba. Kandi kusima. Webare. Webare tata. Yabana bagire babakora. Omisire ya Yesu. Omwana nakora. Gambo tambi. So naza kuruga haha. Twagenda katugariko kuvugavugana. Omusavisi yitu eitwina abageni ngo kibasitera n'ikindi tumusimanya. Kama maperurisha. Mutegerane obusinje mukwakorane mwigarukire n'obusinje. Mukama abahomugisha. Mukama abahomugisha. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange. Aberawo nga tewali aliwo. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange. Aberawo nga tewali aliwo. Yesu mukwano gwange. Yesu kitibwa kyange. Yesu kitibwa kyange. Aberawo nga tewali aliwo. Yesu kitibwa kyange. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange. Aberawo nga tewali aliwo. Praise God. Mukama ashimwe. Katere mukamenga zamani. Jesus. Hallelujah. Irizoba service ya mutano. Abantu abaruge shonda mwena mweteranira. Hallelujah. Abantu abaruge okunoku mwebare nanabarisa baisha bebembire abacheze beitu already pastor Stone ari mu mwanya oku mumuterere zamani. Abakuru ba church ba administrator abebembezi mwebare kwisha omuzina ya Yesu. Tikwenda kushishabire omuzina ya Mukama omwana araguriye kweke kikwenda kamane kimwe erizoba service yitu nayo mutano. Ruhanga Yesu natuwanirira narwanetaro zitu natusinguza natwembembera nikorega mu Isaya 4:5 oko nikonyo Mukama ndikugamba ona majuta kuro erizoba nishima Ruhanga ubuzimazima wale baitwisize nturaba ni stand nategebye natuguruka nategetse tuguruka Mukama abira namwe nitwe abira twasira umukono abira gumire nitwe abira twebembire tikwenda kuzahare nyoshire nimbura abarokora muhamire maguma mwemerire nibinje bisaje zo wanisoma nyuguru kwera kokamo ryamanyamazima namazima barabahindura ababushiki tikwenda kuzahare munyikirize omukiraka batiro mhereza wa Mukama omukanya kace Pastor Stone atiro kuyagambo nimwe egara za Pastor Stone. Ichawo nimeza kumukunda Mukama anaweza kueleza muchi. Wewe ari munonga omuzina ya Yesu. Mukama kueleza muchi. Wewe ari munonga. Wewe ari pastor. Esa simwe bishimwe. Esa simwe. Amazina atakumanya no nyita Pastor Tone kandi nasubira kubari mu mwanya ogu wewe ari kwiza kwitera no mezi ya Mukama. Esa simwe. Abwirizoba tuzakugamba kuri tisa. Tumire ntwitisa
ntwetisa ukatakumanye abwe ntwetisa twetisa ukatonga kumara kumwizera Yesu asimwe wakati takutangaza twaje kumukuru wa mukama tukumaye tukwase Yesu asimwe Yesu asimwe bishemwe wena saye giye bitumanye oyemere oyetagura akikacho wanyu oruganda rwo wanyu ojo tunyo n'umuyitira bonga tunacu n'umuyitira abazigaba abanyesa basimwe oyubugano n'abafi abantu batatembere nyine abantu bataburire njiri abantu batatambira amahanga Yesu asimwe bishemwe nani basabya ngutwemera ngire gitero y'amani simburo rusozi yerko Yesu asimwe twemera ngire tera yeruya ishatu mu izina rya Yesu Yesu asimwe haleluya haleluya Yesu asimwe Yesu n'umurimo Yesu asimwe wewe kuonera kandi wewe kwizera mu Rwamikambi mwana inyakira sister ushotire cyakwe nagamba yacyaga honi mwana ngana kwa mukuru umucyakenge ntabwo yari yembabaze bona ngana ngera namukwataho nenda kwicaraga mu buzima bwose ukama kubura mu sister ishe mukama witasimwe mumanya ko murokore wo mucyakenge imbanza no kubetisiza ece kibiki nchimazire mubwire buringwa basita kuwaburira nahura cyankwata najandi nyene kwetise sasi mbanza no kubetisiza barokore pasita ni kwetisiza ahabwe kibyo bushambane kindwire muriwe Praise God. No yumopereza urugiza kulisho ningahino kugoteganisi. Praise God church. Amen. Excuse me. No hururi ko magaraga uko gutosha. Nyina gindu. Leka kubeherera pastor wit. Ata tukagabwa tumure. Leka kubeherera pastor wit. Tukagabwa tumure. Bakareka mwana bamunaga mugango. Leka bishuma byanyu bituruhisa. Kama naija kushuru mushana hagati y'icwaka. Kora abonho eshitekate kuchoro cha stand. Kama naija kureka maso. Bera pastor wit akagira rugamba rwanyu ruturuhisa rabera. Dadi baha. Praise God. Bione bijene bakanisechi. Mwabana bo muje kwikiriza ne mu bimanya. Naningira ngo rubanjo. Orutakurebwa abana b'abantu. Turekere mu kamaro ya ruramura. Yone nyikiriza ngo Ruhanga nahisha ko ko mushara. Kundi bankiriho ncyaryo hurire ndiare Ruhanga nashurura amazima. Buzumazuma Ruhanga banyesire kandi bantumire no mwese. Ninyikiriza hatari mu kumanganisa ngo nahisha kushurura mushara. Kandi buri mugome wena wa stani oye nyuma y'ikikorwa iki aryashururwa. Akwa Bible nejya gutina cyashiretswe eshitarishururwa. Ebizo bamarebe mishago mbiri uko bona kubugije muri bisago moyo. Yesu mukwano gwange abera bunga tewali aliwo. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange abera bunga tewali aliwo. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange abera bunga tewali aliwo. Yesu mukwano gwange. Yesu chitibwa change. Yesu chitibwa change abera bunga tewali aliwo. Yesu chitibwa change. Yesu mukwano gwange. Yesu mukwano gwange
dagala lyange abera wonge dagala liremwa Yesu dagala lyangeze Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu musumba wange Yesu musumba wange abera wonga tewali aliwo Yesu musumba wange Umurro. Kasim. Wadi. Wait. Sister. Umurro. Umurro Kasim. Kasim. Umurro mutwe. Umurro. Adieu. Adieu. Kasim umurro mucho. Umurro Kasim. No. Sister Nkore. Kansi meshomo kankai. Akumize mo murwire na nyansabira nangambira ngo nasya tinkumanya ba abire ki. Babura bamburiro tano yuburo. Umurro. Umutwe umunda nkayibona. Nuna to gumurro gwabachi. Ngapa nyobu? Anjir. Konga shomu biro wiko gumam tiro marwaro. Marwaro tumutire yale matumutire Kampala twamtwara nkayi omutiyale. Ashikubirebire mire kurumurebera bokushaba kija bakamushabira. Bahi. Anashaka kushaba nubabura bokushaba kabakanyire ba pastors abamadini abanyamadini bona kabari bokushaba tumukubareta bakamushabira. Sani wo ino kumanya. Oha. Pastanse menyo kanta kumanya. Mbe pastanse menyo kumanya. Pastanse menyo kumanya. Nawaka. Pastanse menyo wa chosen church. Nahereza mu chosen church. Ishango ko mu rubiri. Nani kusabo nyambe ojene na Kristina munyite. Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange Yesu mukwano gwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano gwange Yesu kitibwa kyange Bana obinyekera sikona banje niga hewishemu Yao sebo mukama simu mnoga Haleluya amina nijana wishemu ogu kandi ndeba yabusoma kaga nemanyeta Pastor Nshemererwe Edison
Amen. Amen. Ibu ni makwetoha. Banyeta Kansime Monica. Kansime Monica. Kansime Monica. Monica. Akuyangira ngo baje bari bakweta kuri Stina. Amen. So umurira renkahi? Ariyo mu mundu musho. Umurira ariyo munda. So kama munyereka abo kwanye ndebe handa indiwe neza. Mukama abaherezo mugisha. Nayo notura. Intura pastor. Mwebare mukama abaho mugisha. Amina. Oh Jesus. Hallelujah. Mwebare. Oh my God. Niba mwetu hizi nalie Babura. Kwa muzina ya Yesu monyera katambara misho twase kumesha biro muzina Eliam. Niwo kubambara. Mbanza no kubetisiza ece kibiki ntipazire mu bwire buringwa basta kuwaburira nahura cyankwata najanti nyine kwetise. Sasi. Mbanza no kubetisiza barokore pasta ni kwetisiza ahabwe kibyo bushambana kigwire buriwe. Praise God. No no mu pereza urugiza burisho ninga hino ko goteganisi. Praise God church. Amen. Excuse me. No no maganga go gutosha. Nyina gindu. Reka kubeherera pastor wi. Oh, Babura. Hallelujah. Muzina ya Yesu waje uri amweta Babura. Bamweta Babura. Okay. Muzina ya Yesu. Mukama no mbabazi nyinshi. Amen. Kandi ine mbabazi zirengiro urugero rw'abantu bari guteka. Nabasha gukora byo no mukusasira. Kuyabira ryamo musharaba gorogosha. Yajya tata basasire ekibari gukora tebari kukimanya. Bione bijene bakanisechi. Mwabana bo muje kwikiriza ne mu bimanya. Naningira ngo rubanjo. Urutakurebwa abana b'abantu. Turekere mukamaro yaruramura. Yone nyikiriza ngo Ruhanga nahisha ko ko mushara. Kundi bankiriho cyaryo hurire ndiyare baranga nashurura amazima. Buzumazuma basire kibarukora tebaro kukimanya. Omuzina ya Yesu. Bekamaze shabuka ce nani. Tata ni kusima. Ahabo kuba niwo manya byono mu kuhangwa bwabyo. Bwenda kandi ko kwirenyo mishogo sana. Kandi nishama mu mukirere babasi. Tata ni kusima. Mpere zamani go kubasa kusasira. Abo ko hatari kusasira tindi kubasa kugira cyawo kinakora. Amanda guwa korisi amusharaba gorogoso tubasasire kibakora tuba kukimanya. Niko gatumire wa nyowe nabagenzi banje nabandi twabona kusasira. I pray Lord. Koraba brebi babas. In Jesus name. Mukorebe babas. Amani miji gakuletera kusasira. Amani miji gakuletera kukira. O mwizina lya Mukama. Tata mwiyehe nkoni yawe. Mwiyeheje mihiririzi yenkoni yakuba niyo tukiza. Kurugera izoba Babura nikuragira. Ntishemezeba kandi Mukama yakugirira babas. Na dibi kisasine. Kurugera izoba Yesu yakugirira babas. Kurugera izoba Yesu yakugirira babas. O mwizina lya Kristo ninkuragira kwimuka. Ninkuragira kwimuka. Ninkuragira kwimuka. Mukama yakugirira babas. O mwizina lya Kristo. Oh Jesus. O mwizina lya Yesu Nazareth. O mwana wangu uriye. Mukama yakugirira babas. Mukama yakugirira babas. Kandi Mukama yakusasira. Ebi byawo byona byakusasira. Ebi byawo byona byakusasira. Mukama simuna. Mukama yakugirira babas. Amena. Amena. Mukama simuna. Ninyenda kuvuze kuzo. Naho bane bakweta Babura. Batura mbanye Babura kunkanya wowe ntura nigeza kwina bwe kumba ntura niko. Abo bikogwa bi Mukama yakusasira. Yes. Amen. So ekizi nakatu kirugoho mukanyembe ne bamwe bamweta kwino mu kisogo sasira kwa Ruhanga. Kurengira kwitegereza kwa buri muntu we. Ruhanga kansasire ibintu byone bakozire. Twena tukaba tutari mu buteka. Kandi abamutera musharaba nibo yasasi. Akija kucungura bari nkitwe.
Pastor nyona ni kushaka nsasire Tumenya buzuboniwe ibintu byone bikozire ukureta umwana I know ni ishimwe kanisa yawe ba pastor bona bintu umwana kai au mishoke kanisa uriyo mwana omwana na hati bareke omwana uwagamba outwashangira muri yagwa cyaki bareke bakanto mu mahurire nibanza no kwetisa ahabwe kanisa n'ahabwa Kristo ahabwo Pastor Shemerire abamkurikirize agana amahuriro gitu gashahi ibiri orukugabasyeho bamweta akakwasa amase twaza kubaseho emito yago amakuru agamuni garwo muri banda hari umushije umwe oba kugamba atemagwire mutahiwe yahabwitaka agandi gagamba kugira ngo hari pastor umwe kubatwekiromwa omushiki akamwehakana umwanyuma yo kumwehakana akakwata umwana ogwa akamunaga ahamuryango gwa cyaki ntuza kwakira umushaki witu w'amakuru natwasaza doje JSTV na twasaza doko nimbisi hamakuru go mukashishekera izoba agaba cyuze nigendeshoni cyaci gwanyuma bamemba ba cyaci kushanga omwana w'umwerere encuce amuryango gwe kanisa mbene hatkambisiho aha muntu omwe owamushangaho mukasheshe omwana gwe encuce abisiho ebikurataho tugambire cyabaho mukashishekera izoba mwene cyabakera izoba cyanshasha twaza kukaha twashanga umwana boxi umwana muto tuza kushome bwambo tugambira ko pastor ikatwe kubana wo mushiko kanye tikubasa kucikiriza pastor no weji cyacu wenyine ni wabantu bagamba ko kati kubasa kucikiriza abo ko pastor ni mumanya atuye nahereza byo mukanisa nibyo byabaho mukashishikera izoba aha chosen generation cyaci kandi mazuma twineho nabamwe habatakabija kurebe cyabo mu mwanyogu mutwicirize tufuneho muntu umwe atugambireho ebyaba mu mwanyogu ebikwatiye n'incuke yibashanga mu byango gwe kanisa nyabo orirota ndabanoha tugambira cyabaho mwanya wa chosen generation mukashishikera izoba aho kubanyona ubwenyizwa mukanusomo nanye nandumusya mene byo bikukureba nyewe tinyi no kundu kumanya nyewe kanisa kino janye ngarukamo mwen kirebe kan ko kubitwire naza kuva mu ndisho eco mugisho murunji na pastor we kanisa ji yamazire kwikaha reka tumbuze kugendo misho ebikwatine ne boxage ayitwashanga ha kanisa yeye yabere mu ncuci pastor Edison Shemerirwe konka hine cyaba kirya ha kanisa yawe ji ngwenu twendo tutangazeho kake ahabo kuba tukomeye cyo kugendo misho twashanga encuce aha kanisa yawa muryanga ha kashishekerizo no kimanya hoki tinde cyukubasagamba kuba tinde cyukumanya umushongezi tinde cyukumanya kikagirebire ho muri muganga abo ko but I'm coming right now ni nayijeje kurjira na kaha mwanyogu narebe box nareba nibahandikireho ne box gijaha ebyabahandikire na byo byaha nibikirango katwego mushiki wabara kumurebera yakuretera umwerere wawe no mwana ngugwa umukazi ogu no wowe nashangaho mukasheshekera izuba yanyorekana ha mwana ogwe nuwogo mwana bamukuretera no kimanya we kipasa bakata nsiyona niwe wa muresere kantara kuri biri mukanisa ninye na muresere wa muresere ninye na muguzire ekirenda kumanya niwe wa muguzire bakatomana muri yagwe kanisa ninye na muguzire wa muresere mukamuyahi tukamwibahirwa nanyi nawe Jesus alright now nyuma mwana tinkumanya nabamuzire but konkecho katukirekera mukamazi nimbabaza kandi ikindi ni gushabonsazire kandi koko nakushwariza hagati ya cyaci I know ngakusasira kaje nyenda yukano basa ko wakireyo kongaba abakristayo babo batakacihayo ganyenda ngungarikeyo ko buzurizi mbwenu
ngende mpereze Ruhanga atari we sente akuba ogu pastor ale chache ryaho haruguru yawe pastor kitware byo chache yo kureba niyo yabire nengura naneria nanka chache ya pastor Safu ninye najugwisize ninye nayoherize yo muntu wanje wo kujugwisa mbwene pastor ningusha munsasire akuba mu rugo bere ngunyusa pastor tinka kubyamba mbwene obundebere ntafu niza kugenda niwe nimpereza Ruhanga nimpo buzuruzi aba bacitware nyenda barugo umunsi bambwene pastor bantu yiro mu marwaro abasha babona babirembika kuba bemba nyenga rushango mbakora busha konkiwe kuwangwata ho nareba mukono gwarhanze nimvura we nadine shonga no shanguntura ntabwira no kurwara aha bwaci ntakereza Ruhanga wa abacitware nkabaruga ningenda kuboza aha bwaci abo bantu timejo yabirene kure mitero kushubiso kanshi bacu bakwenda nibenda ngwensi ebikiriza amana gaba go bakwihansi y'Enyanza nibakoragana n'abantu bahansi y'Enyanza tubakwenda izina rya Ruhanga ngo Ruranga no musomo kongo kuri it's okay fine icyo nacetegereza ngenda ngo hokize ikikugerizo Yesu Kristo niwo gutambikira umugaje kine cy'istara tandika kikahenda kandi kurugerizo ngenda ngo umutima gwawe n'amagaga ni kwakira umuheka ya Ruhanga wawe otambura murenjiri otambura zeho nabona aza kwatse bigambye kurokoka ugende ogambe izina rya Mukama wetu Yesu so mazanisha gabuti Yesu nikiriza n'umutima naza nakano kanje njinaje sambura mazina umustabi cyo kumerekera ogahandiki umustabi cyo gabota beka kushimira rangomba bazinije ikusi iwo wabase kusasire bibinje byona bimuzi gusita otiro no rwanda rentaro oruko nyebembera okaringaniza hataringaniza ohenda gwire pimbi zemiringa washinyagure ngize byoma wanyambusa hatarupambuka nikusima boshimbo yaba horokombi ko mu gustani no mukono go gwamwihira rekarizo agena arangana shamakuru gawa marungi omizire ya Kristo kandi ensi eryaherwa mu rungisha omuzini atati twendi umandi mu kweli kama rungisha imwe marokokire nenda kurokoka andina mukama no omuzine ya Yesu iwarokokire mukama yatukwashije mukama abahereze babazi mukama yabajuna mukama yabajuna kengarekayo ureba nasande twe nabishimwe muje na timu yanyu muje tuhereza Ruhanga muyishemwe na mutaka wo kutuya mukama mudenze ureba pastor webale amen webale namunoga mwebazera aha komjire kinari bizo bareya kurangeriza warokoka I think well in my heart kandi Ruhanga yakuva mu buki ubwagiye ubwo mu rugo tureka yabandi bona barikiriza ne shaba ndabika Yesu mu muliro werage mukwano mu muliro okole byamanyi mu muliro tukusinza Yesu fire Yesu fire fire fall on me Yesu fire fall on me Yesu fire Yesu fire fall on me Yesu fire Fire fall on me. Fire, yeah. Yes,
the mighty name of Jesus. The power, in the power in the name of Jesus. Amanyi ga katonda, omuliro gwa katonda, amafuta ga katonda, nkomala amanyi, nkunafuya mu Yesu, omwana katonda omulamu. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Our Father in heaven, glory be to God. In Jesus' name, Christ of Nazareth. Nkwetoloza omusaayi gwa Yesu, omusaayi ogw'amaanyi, ogutamanya mizamu na mizimu. Fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kulagira muri Yesu akatonda. Fire, 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 fire. In Jesus' name, Christ of Nazareth. Amanyi ga katonda gakwambala. Amanyi ga katonda gakwambala. Omusaayi gwa Yesu Kristo wa Nazareth. In the name of Jesus, Christ of Nazareth. All power, kulimanya gemako, kulimanya ga Satani. Omusaayi gwa Yesu Kristo wakuwangula kale. In the name of Jesus. Nawe nkulagira muri Yesu Kristo. Nkulagira omusaayi gwa Kristo gw'amaanyi. Kale omusaayi gwa Yesu kwambale, omusaayi gwa Kristo kumala amaanyi muri Yesu Kristo. In the name of Jesus. Leka amaanyi go katonda. Gumalire ddala amaanyi. Omuliro gwa Mukama gukwosesa ddala. Omuliro gwa Mukama. Bayibuli yagamba nti mu Yeremiya nti Katonda waffe muliro. Omuliro gwa Mukama gw'amaanyi. Gugo gukwoca. Gugo kumala okusiriisa. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Webale mu Tukusiza Yesu fire, tukusiza fire, uli katonda umuliro. Tukusiza Yesu fire, tukusiza Yesu fire, tukusiza fire, uli katonda umuliro. Tukusiza Yesu fire, tukusiza Yesu fire, tukusiza fire, uli katonda wa muliro. Tukusiza Yesu fire. Wabulira Yeremiya toli muliro, watula muzo oli muliro. Soli muliro, tukusiza Yesu fire, holy fire, tukusiza fire, holy fire, uli katonda wa muliro, holy fire, tukusiza Yesu fire. Wewe chobulirano muliro, bulwane chobulirano muliro, watula muzoli muliro. Cheva kusiza fire, tukusiza Yesu fire, holy fire, tukusiza fire, holy fire, uli katonda wa muliro. Tukusiza Yesu fire. Myoyo chejirano muliro, misambwa chejirano muliro. Watula muzoli muliro, cheva kusiza fire, ya fall. Tukusiza Yesu fire, holy fire, tukusiza fire, holy fire, uli katonda wa muliro, holy fire, tukusiza Yesu fire. Dogo chirirano muliro, chikolimo chirirano muliro. Oya tula muze muliro, cheva muita fire, ya fall. Tukusiza Yesu fire, holy fire, tukusiza fire, holy fire, uli katonda wa muliro. Tukusiza Yesu fire. Nabika Yesu muliro, welage mukwano muliro, okole byamanyi muliro. Tukusiza Yesu fire, ya fall. Tukusiza Yesu fire,
dagala lyange abera wonge dagala liremwa Yesu dagala lyangeze Yesu mukwano kwange Yesu mukwano kwange abera wonga tewali aliwo Yesu mukwano kwange Yesu musumba wange Yesu musumba wange abera wonga tewali aliwo Yesu musumba